I zdravo svima, evo nas opet u novoj epizodi GTA San Andreas gameplay. Šta ćemo danas da radimo? Igrat ćemo misiju. I bi ga slučajno speramo, to izvinite. A jo, ti ćeš voziš. Nadam se da vam se sviđa intro. Lično pravio, šta se kaže. Jedanesta epizoda, 11. misija, novi intro, yeah! Ovo će biti zanimljiva misija. Možda čak i znate, vjerojatno znate, većina vas zna. Koji igra je? Udri stoku. Bolos! Da je to sad se penjamo, ne? Šta bre, da brava. Ovo će biti zanimljivo. Sad moramo biti precizni. Hvata jedan tečarog. Hvataj. Jeszcze da. Dobra, uspjeli smo. Jedva, prema što došao na stanicu. Loše gađam. Prizadice, no. Prvo pan spray. Uje. Beži! Uspješno, matori, neće hiliš mene do. Ajde, nestanite. Nestale su, yeah. Evo sad da se detoviramo, a tu ćemo tamo završiti. Ko dodatak? Dodatak s ovim. Samo jedan lik da nije bio neki lik unutra. Znate kako ćemo. To je da nema bez. Napravit ćemo mi dodatak epizodu, a
ovdje ćemo da završimo epizodu. Pa da puno sreće u sljedećoj epizodi. Ljudi, znate šta? Aj ozdrav. Vidimo se sljedeći put u sljedećoj epizodi. Biće dodataka. Lajkujte, šerujte, komentarite, subscribe. Šabre. Pozdrav svima.